tutau marvet la de kaya start first second regular session gid mga nyar guest gid hindi sa kaloay sila saying at our invitation man sabi lo man gid nga sa session kita direct kal we're being televised iwalas kaya second regular session gid mga kada televised rule mo YouTube mo malin ko ra so kada matay kag video ro kun malumi na amo the mural tutaw so dal welcome ra guest gid aming ale welcome martir officially welcome martir gid al choir St. Joseph Church Florida St. Michael's Church I'm sorry a Florida amo ra kung naisip tiro ko hindi LL kung mo lak tiso kan ra kung naisip presence sa kami pamran masawlan and kan na mo regular session naman may compliment may meet up tinapagso kallo recognize ra presence ra Pastor din Juan Pastor Mugsubes Pastor Frederick Juan nga direct ra maktiludin kadin ra kamamara PCC sa PCC makmal familiar with him tinapagso kan recognize ra presence ra Miss Ivan Ueda at talubang yan ang kaya mo special guest gid nagtutaw legislator sa Rogoy Marstaff at muumurtan session elak colortan session to order Unita clear naman mga roll call Unita clear mga roll call Legislator Tito Ringang, Legislator Policarp Marcel, Legislator Divan Andreas, Legislator Talat Harriet Fritz, Legislator Shannon Toribio at Pisong, Legislator Olgarilla, Legislator Richard Alons, Legislator Alons Moses, Legislator Jennifer Aguiwo, Legislator Sara Sugiyama, Legislator Milan Isaac, Legislator El Taxel Mariur, Legislator Jason Rubas Nolan, Legislator Kyonarit Lams, Floor Leader Reinhard Silas, Vice Speaker Chot Kikuo, Speaker Mary Anderson Nabeama, Madam Speaker nga quorum. Nga quorum may Vice Speaker Choki Kuo ay excuse the LHCs. Mga ulalan sa kawit Florida. Balwit tutaw Madam Speaker kung marpek members of the light at mo ngit kumulura short recess kumulura sa tubig sa program ng session. Sulaya Madam Speaker, at nga recess hindi nga lisen tubig sa opening program kaya nga mo di mo para ang lungog at bol mga Pastor Hedrick Juan, mga Pastor Palau Evangelical Church, and what more special song, and era also mga legal special program again, mo si special remarks and other TNC. Pagungit bodo dulu sa bolo mereka pop introduce other choir. Pastor. Dulu makmo umura ang luet lo baba tas nga rapot ng Timothy selo ngerul klobyo na selot mo iwal ka del balas makmo akmal klob tutelet tokoy guri mer gamiu ringi akmo Cristiano por dar sang lungu raongit maodang sa maomereng sa ora Dios el giri ro kula e giri dar mered martilir ro ko ngarang arbawal gibual
mabol sa beed alalak lekil nga rabuto gire del mal gargit del mungul rabios e malmal tomrele del morar ap letia yungil tokoy lo tungil arung la Dios lo sabelet kabodo lulu mama Dios nga raya ayom ko tong ang kreme elal maaswel ba e maludang sa kame nga sulem e kongi luwase kawa ulela rukul tokoy rukul tokor ayang da maut ma akloklem le kawa lumeo magingat ya ruba kal direk lol trok kag mamrugoy tugubet sa tirgal matigay marara drugal le ruba kal ngania ngal alira atokor abuay mar aga maulu iwongit luwase taureng kawa bolong tigay kertir ikan kadili la chils maigel maralmet temela sesyon ma meeting ti yungit tak tengah terkau la chils la meeting e direk longit mangara dalong lang magyo ngasay mo mga sulem mo nitay ang lunguam nga kay Jesus niya nga salam amen. Mitra members market kyapon pansol pastor Juan Rahman Will Numuel nused mara baka Dios ay tao lalu mara sel pora to kubet ditak mo ujet ka lungu makmo invite ra acquire Saint Michael Church sa Harbet erang tugisan mo lalu persen Puri mo itak, lady bulit given time we introduce our choir members. Ila choir members lumangela Kirby, Tamil Sikyang, ma Dilsalong Gloria Kikuo, ma Olympia More Ramongsaw, Pona Isimang, ma Mamang Elenita Benibred, ma Vilencia Tangagat, ma Tangalay Sato, Elizabeth Sabet Senior Kyota, ma Luisa Lulu Pumangay. Welcome to our session. Please lead the leader kita sulap. Evidencia. The blood survey members in the los biak sentral di gaidat dalam speaker bimana se room terbaik nice evidencia tangan bat Ayan, elitak lang na anya nga ta, tingal lima, so min takle, gilgen choy them.
Laon
Pagsaula tial choir Saint Mary Church Rangarbet Labo le moving songs no seven sabihin malodar sa nakita o aswel. At manmon program rigid matapos sa talbong tinaga choir boy or making lead photo introduce yan mo conduct mo wasel special remarks sa rigid na swel. Guest speaker rigid na kay Mamo Miss Ivan Ueda ang Palau Conservation Manager sa alaab ng motorik mo sa the Nature Conservancy Micronesia Polynesia Chapter. Ulit tayo madarawid sa welcoming Miss Ivan Ueda. Malungil total merit la kaya malibre masulit datos ngiligid ang vector el alzil sila ng angaya muktir ang ngir gire powder agid ang matpokrarik alzil baka bre masulit el mo urtel session ng kami lobang lumu lagi wala la olisi lagi wa alindak la tel ko ru niya direct tara ba niya la olisi el mer adel tel bil el ko lagi wa yel ora karusel los señala hasta go el mar al sel abelur orior lo giwa yel garo sel tru al ngara al sel makyomo el di ay amar le takli asit to ora ngara de so sen agora se ve translate el motor bela di mo translate ni akmal ora lo bring na translate ni makmo mga du el to ora ngara de el angan ni el ora di nersta al agora maklo to telel boktaral ora mo to or bela ora di sisi ya point mostra tel da orang barda mak timere masuli wel de invite na albertet session ramil el alsil sa makmo so before I begin I want you to understand the lens through which I am speaking to you today akto orat tiang al diaktik nartiang al Palau Conservation Manager at PNC akto orat tiang al ngalgel orior orior and has been through so many challenges and Raal Ramlur Odior are experiencing today. I'm not standing here as a political analyst, a theorist, or outside observer. I'm standing here as a daughter of Koror, a community member, a business owner, conservation practitioner, a church leader, and a citizen who experienced the daily consequences of the decision made in this room. So I rawuil akta orat yang al mal aswar ay magtogal al resel at tawoy al lambat mokra al sentiyalagi. I was born and raised in Marbet, and so I understand the pain and land scarcity and housing insecurity because my own family experienced it. I married and moved to Magalai, where I saw how complicated Koror state government process can discourage an investment and delay opportunity for local families. My husband and I are local business owners. I serve on the Foreign Investment Board. I work as the Palau Conservation Manager for the Nature Conservancy. I also serve through my church and school community where I see families struggling with the cost of living and young people facing pressures that are threatened that threaten both opportunity and hope. In other words, I see Koror from many different angles, and despite our different backgrounds and perspective, I believe we're all here with the same purpose. Koror, we want Koror that is strong, more prosperous, more resilient, and more prepared for the future. Maknartyang ang malakoy at takoy, raolisi at mektel at ramalila, all biler olior. So what our legislative history reveals? Serak kanyel, may mga datu or mamir el alsin. So I was reflecting on what I wanted to discuss today.
My mind returned to the last time I stood before this body in November of 2024. I presented the finding of Koror State Leadership Resilient Retreat. As part of that effort, I reviewed legislative trends from the 1st through the 12th only to better understand the priorities that have shaped the state of Koror over time. Tony Robbins once said, if you want to understand the truth about a system, don't look at the intentions, look at its results. That quote stayed with me because legislative history tells a story. And the story I see is that Koror has devoted considerable legislative attention to governance, budgeting, administration, land use planning, zoning, permits, and government operations. These are important functions. Effective government requires strong institution and sound administration. However, when I compare those priorities with the challenges identified during the Resilient Retreat, I see a potential gap. During that retreat, leaders identified sea level rise, coastal erosion, infrastructure vulnerability, environmental degradation, economic pressure, public safety, and community well-being as some of the most significant issues being faced here in Koror. Yet, much of our legislative activities appears focused on management government process rather than directly confronting these growing challenges. This is not a criticism, this is an observation. And observation are valuable because they help us ask better questions. Are our legislative priorities aligned with our greatest risk? Are we investing enough attention in the problems that our citizens experience every day? Are we building the future we want or simply maintaining the system we inherited? Leadership is not measured by the number of bills passed. Leadership is measured by the impact that those decisions have on people's lives. Legislature has done important work. The roads we use, the schools we rely on, the public services we expect, and the protected areas we proudly promote to the world did not happen by accident. They exist because previous leaders made decisions they believed would move Koror forward. But now Koror faces a different set of challenges that requires a clearer long-term vision. Today, we are dealing with rising cost of living, housing pressures, land scarcity, environmental risk, pressures on our marine resources, uncertainty in our tourism industry, and questions about the opportunities available to our youth. These challenges cannot be solved through isolated decisions. They cannot be solved one bill at a time, and they cannot be solved by one leader acting alone. Let me say that again. These challenges cannot be solved through isolated decisions. They cannot be solved one bill at a time, and they cannot be solved by one leader acting alone. They require a shared vision. They require a collective vision, and they require us to step back from the immediate issues of the day and ask more important questions. What kind of Koror are we trying to build? The question before us today is not whether the government is functioning. The question is whether government is preparing Koror for the future.
John Maxwell teach us that leadership is influence. When the people of Koror look at this chamber, what do they see? Do they see a legislature that is shaping the future? Do they see leaders setting a direction that others can follow? Or do they see a government reacting to problems after they have already become crisis? Outside these walls, life continues. Families continue to struggle with the rising cost of living. Local businesses continue to navigate uncertainty. Communities continue to face environmental risk. And our natural resources, the very foundation of our economy, culture, and identity, continues to face mounting pressures. The people of Koror are not asking for perfection. They are asking for leadership, not a leadership that reacts, but a leadership that anticipates. Not leadership that manages decline, but leadership that creates opportunities. Not leadership focused only on the next election cycle, but leadership focused on the next generation. So what future does this legislature envision? Look around Koror today. The infrastructure, the protected areas, the opportunities we enjoy did not appear by accident. Previous leaders had a vision for this state. Their decisions were not perfect, but they had the courage to think beyond themselves and build for future generations. Now the question is ours. What future does this legislature collectively envision for Koror? If someone were to stand in this chamber 20 years from now and look at your legislative record, what story would they tell? What would they see a legislature that managed the status quo? Would they see a legislature that recognized a turning point and chose a new direction? Will they say this was the legislature that prepared Koror for climate change, addressing housing affordability, strengthening local businesses, protecting our reefs and culture, and creating long-term roadmap for future generations? Because if there is no shared vision, then every issue competes with every other issue. Let me say that again. If there is no shared vision, then every issue competes with every other issue. Every member pulls in a different direction. Every session becomes a debate about symptoms rather than solutions. But when there is a shared vision, priorities become clear, decisions become strategic, investments become purposeful, and government begins moving in one direction, and that is forward. I believe the legislature has a unique role. The legislature defines the future direction of this state. The executive implements, and the traditional leaders keep you grounded in making sure our values and our identity are intact. But the legislature sets the course, you draw the map, you establish priorities, you determine what future Koror will pursue. So I ask you, have we clearly drawn that map? Do we have a shared vision that extends beyond annual budgets, election cycles, and immediate concerns, or is it time to take that pen back? Perhaps that looks like a 20-year master plan. Perhaps it looks like a resilient strategy.
Perhaps it looks like a comprehensive development framework. Whatever form it takes, the principles remains the same. Koror deserves a future designed intentionally rather than inherited accidentally. So in closing, when you leave this chamber today, I hope you think about the future. I hope you think about the families trying to build their future in Koror. I hope you think about the young people wondering whether they will have opportunity here at home. I hope you think about the local business owners trying to survive. I hope you think about the elders who want to know that Koror they love will endure for the future generations. They are depending on leadership, and leadership is not measured by titles, positions, or service. Leadership is measured by the future we leave behind. So I leave you with one final question. What will be the defining vision for this legislature? This is a challenge for each and every one of you, and especially for the leadership. To bring together everybody in the room, to lead everybody to make that shared vision for Koror. What tree will you plant today whose shade your grandchildren will one day enjoy? Koror's future is not something that simply happens to us. It's something we build. So let us continue to pray for God's help to build wisely, to build together, and to build something worthy of the people we serve. Kobren masulan, Dios lo bendiga abulur oryor, ya Dios lo bendiga ara abulur oryor, ya Dios lo bendiga koniyul bernadela abulur oryor. Mo tera tial lai mo buktulogar sa marang saud mora Miss Ivan Wedar mal mol pagkataw tel tigingel bukirel ausnge girel walosnge pedula abulur order tu iragal related as legislators. On behalf of everyone, thank you. Mam Saura Will. Speaker, the ngara recess pulgit the dolmo ngara recess the pastria leader the members mal kugora peace and exchange accept till na kya gidra bran the visual session sula Sulang i-floor imran bang siya kanadit nga recess man sabi dan decree kaya pulingit madin kaya di kakata bang session kagiti dapat dutal order like the torigit yang mo the mura morale di kaya sulang Komore, ito mga release na kami yung mukamarahan na wala yun. 5 minutes. Abay, sorry lang ako.
liak collector session lagi to order. Order. Madam Speaker, the move to resume official business again. Yang first day, second regular session, yang tirak agenda agad ang item 4, adoption of journals and diak. And one move to item 7, reports of special committees and diak. Makpugol more order of the day. More unfinished business, item 8, and all the way more 14, and diak ang makmumul more 14, and miscellaneous business ugit striyate al-admudu model miscellaneous sula. Kana antara miscellaneous kung wala lunas ka legislator or karilla. Tanungin sulbe, Madam Speaker, lector suruh floor lector suruh di soal mutet alle Madam Speaker mukul mati kena sulela pastor Hendrik Kual le speaker gitu Iwan Ueda rogul del Saint Michael Church suruh Kual raman nungil litak tu kalau mati kena sulela pastor raman nungil member kemana agar orbi mana agar apur orol direct kalau malam ni masuk lagi Miss Ueda ramal ni lagi ada, kira lah kosnya terablu order, jalan malam ni kira lah future ni ada ramal terablu order direct, yang ukat ada di kalau mati ni masuk lagi, mati straight point ada kira lah, mila kan rapi ada amal mula di direct di trap point, ukmer mana olbi. Mati kena masulim ramal ngi datam dormol met pakalodol ay ngesew o tadi lolol mong kamam ra baby ra program upload yang al upload order medulu tet makal kay ngesew gila na upload order mar other order kumal sulat ada speaker Sulla ramal ngi alta kami legislator ya hanya mo del miscellaneous legislator agiwo. Nilod also ni Madam Speaker. Nilod also ang mirar bekla. Madam Speaker, may swallow rin asaw. Tingal ke speaker sikit, mabastor, maratra kway. Maral misula. Maral lumil. Sils look mo omur. Hotel since on your regular session again. Ang numu bastor radio lang sinan misuda. Mayat kadet tak require komran misaul. Meral appropriate dan mereka merhidro. Meral nuru bio. Aki malos pe angasel. Miss Ueda, kamrad misaura aulakta. Marad waisay, jalurul ki Maria te kabayot. Mang aki malos pe anyes, magdakati kamam, magkidro uy. Aki netat magikut paklablu organ uy. Magradyo nga asulim ro uy. Ya onyet matasisa normal et magkito magpaklablu ra. Belur orion, belur Palau. Kamal sudah speaker. Thank you. Manal misaule legislator agiwo ramal ngi alta amal matabdem ke malungi lan liberta. Legislator Mario kulta sa imani. Sudah ada Madam Speaker malungi sual belmora beklaf. Tunggu tiga le spesialis tergit. Pastor maniski daw ng lungo St. Michael Church Choir man yung alitak yung mga lotang sa mga lugar like so pwede mo nga sulit Madam Speaker akmad yung tatib taale malpi mga sulit la special guest ng mga natulgit maral lulbangget ra last 2024 ang natatang program ng ngagit mukli almost similar sentiment sa blade share
walo ora milo ka o singeta ma rongo del gire la future la bulur orio wara sira bodomit ra tiale itara kwa kada al farm anyway jay marse kamle holda malungil session la bang kama e man raise ang issues and yel otherwise hindi yung salungin bes rabalu e kamal lungil aldo do and happy to share masing mal bilo ka kamam to romam ngartya ang nursing time ma kumul ba ako sa marang magile lagi at magil direct kal malul ba ko sa marang magile la bulur orio na marami mang nga udas mga orio na marami la ang babang tigal ba esen de sois direct kal guru la to ko ni kaso nga mo so ko klaterida adra bulur orio tektar orio na marami en say akong daswing if anything ako mamilbakil abang atyang nilang amaralo basigi din mara umalat taron nan may kumran masaula asin lungit program asin time eman masaula nila mga deliver amaralo insightful and observation na kal direct ang mutal spesial ang mamahit program move forward labasigi din umalat kara ngalagay audio rin may magibran akbran mo rin asulim direct kay mal kaya mamad di berang asulim raman yung remarks sulang mga speaker Sulang legislator Mario hanya ako balsuan siya miscellaneous is legislator sulang yung naman speaker malungit swal ban marbekla tiral special okay sa ngargidal lemos emis kita ng maalitak luma ado girela olisi a leadership para kamam lokal de maklat kamam ukway nga kalde sande lokal set direction man sulang miss ueda aktiso kaloyak tel malibyo le spigere lokal di mutel wisha di pes condolences na almora family marang berera alos radir uta so aktiso kal send my deepest condolences edre kulso kal loya kamalibyo le Kuradi kadokadi melat pertikil atro orior pertikil atro belan marekrel belan na experience sa typhoon rakwa masaybal magimal di malakar kami oya kami lidil direk swakal congratulate pertikil all athletes ra abelur orior pertikal Palau games kadampingil o segal achievements pertikil atingkal happen overnight kadamingil sing magter try practice navigate tersegi del rungal kila orior amol try kal iti sila kol teplata ngayon so aktuaktal militiul congratulate the orang suliu ilpatokal ngal kila orior sa Mariar lomtera blur orior so thank you very much malungit sil sa megro kung sunay marap speaker legislator Pisong, legislator Moses sing mo Alonso. Maluit utta ilo oso magsolteral estergide magel do malitak mangungun ni do mal tol bergide oto le dora masuler bak Dios ya mo dol SHM na belo game makasih man brang suler bek state tiano silo dai morire mo ko teten isil ko tanga rob lo brang saula mor ad oror ab mentro oror mas step sel si oror tiano dokta morir hostet tial arang kel belal mer oror sel do mesem sel da belul oror al time lo bo la rang brale mular ni lo sol la garandir awal nta ni tenga show se de lutel lo mel big tal game mo mera puniture kan posibilita rang ro ko la gi sis diga rang kel oror tidak makan posibilita wel gamla semen da timor oror namen itu na bang sula Sula legislator Moses, legislator Alonso. So les pigera te alle na mdunga omere nga saw masus maktimo rider ige mereka suler beklat spigeran mereka suler la ages spiger dikit normut abebir na atol gida albangar na alsils mendian la kauda sul gide ni direct el lurior el yang el beot lurior
sel toil tra collective vision maral gidan it maklodio ringi kada albang la gel to ra cost of living ma housing pressure kada mangel bekla da kunda sa gida former chairperson ra BCO was ngani audio ra gel audio ay gel luldaso to ra dalong ok to ra blay to ra alis ang ani de al time tial amo dik medo kun mutmaw mo masawa da gigit lo banggay ay gel to ra environmental risk ling diga masur audio ngira do kuk tilgibil mamakas sa budul ay gel lobur sedikit omes ngania di soal asyura as a special guest speaker kita mereka was ngania urere del dorure lam dia albeot odolni tangesu direct molni tangesu ngi sela tau tay kalurion bodwes mabol tabsun mora environment marado speadro igir speaker umsulat yan Gusto lang yan, legislator Arnold Sarawil at any more miscellaneous? Legislator Sarah Sugiyama, welcome back home. So lagi Madam Speaker, usual mga legislators roboy to ko sa tiral o kaya kagit. Sa ulam namin po manda akong isoy sa soal nalawang asuli o kukurame ulting lagi demo ko maklat kali kita lagi kita to kal lungil to ko lulaktad na roba kalmay. Akti dinat soal mat to bet sa asuli la I guess Speaker lagi. Naman may pakataw tayo git tingil may lagi. Nga malomra na sa tingil wasay hindi kali di sila la atorula. Lenga kami space bertang malabalitil ay gid to ko wasay. Yang berak me beto ko tilkal naat mo na sa latte nga kamo giliti sila la alumorula. Di nga kabay umran wasay at nga kapoliti sila gid da ilaw rele. Ilbrad mo klung yo lila ataraba pelura mi yun sa mga tororior. Makmalo nga asulat til ay gid lenga umran gid to ko wasay al وبقت تاريخ التأوسنة الجيل الأمراء إن بلد سيدرغت مقلا أنغر أليه ما يجلو ريليت مورو مولي رأى أوريور مجيك سيجد سبيكر غمي من legislators مال تيورين أسولي الجيل سيجد لو لقلات الواسي يظلمون من الغراوة التسويد اللي الألمون توت مقلا ريليت الجيل الأقلوات مال أدرى بلو أوريور ongi rungak ti soal mutete alle malunga asuli na rukul ano legislators tungkol sa speaker na ti buse maldiyo sa siyasing maka kumaldiyo na asuli ulro il no sa ilong te ergi tungkol sa halak na dibus alam mo mga lima oy nga na ligat ay klikon nga nila lang yak malunga asuli lak mo ngil wasing ang ratemi umaomat kiwal girir almadi mo oti sa ikit tagtalang alkita obang ano sa ba akarti de malmol malol nga selfie de la iklogo la may galo de del kita bro na tagtahe mo ngilarong del alisa kita wasay kung bakit tagtalang yung mga moklagay kita lulele del girir almadi mo milisi arang dir ginalaklo masel mo magtingati ang alkita mo moklo ng dir wasay kadang sila bantalir oyang nagtir makti oyak segi de ba de orang asulil gilil say di na kalo dakat sa kalmay kaning gilil eli hindi ako orang asulil nso kalo orang asulil tigil organizing committee ak na dibus at tira malantap pregil nga alir so ak tira ko de kamaliti yun orang asulil tigil organizing committee at team Koror from Sulang Laurelio mandimlak pagik na dimlak mela raktivus di na kan mortigelo kutubit sa mortigelo wala athlete sa ligid rakal lo rin artil nakadamdangil wasin ko ram liputo kato ko yung mga rang hindi sila kibagilt makla tigat tamlot makarokoy kibagilt makla nga alir kung may kikitaglan po nga legislator at nga rongan wasay odel ang alungilan mo de sa Marial liginan nga ligid ang perform may mag-perform ligid para taplo orior hindi ako sa ikitak tayo nga suli de suli nga rokoy tawil ram Sulan niya legislator Sugiyama nga niya ako dahil sa loob miscellaneous nga niya tingin legislator Nolan Sulat ali speaker manusul ko berkau marukula de tukuni mo tirakal tukut sulat jak sabari Sebiarnya atun miscellaneous na di
wala pong ada ka diso ka duli na wala po kuno ko miscellaneous sa da tirigat manulo ring sara da ala mis uera waigil lolo ko si iya legislator ano so di lu ngulusi tablol tokoy el mulut kalgira effective legislation will require a shared vision, mga collective vision. Save lol si iringira throughout al-daan na walil manmutra na wala makalil nga susumaran pagkataw ng milo lakat kalbergit. Makuha sa ide onita we sa pag-uspe sa ide tigingin goro opal lol to the time bisel news ra basically. Ang bisalini si speaker aman di mukais ra local legislators magandang sa narisal assignment ng narigilin ra tabela BS lugasol mo la ang mga Democra Investment Policy Act ra government ra baluroryo. Ni habla diba la urele speaker ak no receive ni ra el alto tao ya o ko re se bolsa el wagil de dilura last session ko se el to de Koror ngurroksi na adrogu edesang bodo base shared vision ma collective vision eta sai ngiri rogui edo tobira urole de grupo da si anger ni morsel kabiti speaker mang wala ble al tuto mong loda ka tapi irata men mosel mere pukoro la pang staff ada la se el gut bakli ba beto de la sils di ako merasing maybe by the next session ang namos edel gora ngurroksi ra adrogon baka basangi tigil mo sorry po sa edel ko lagi ito pa sa yidit to ko sa shared vision ma collective vision na sa ingeri ako tamem da desa si ito marang speaker mo sing namo ngkat magilan lulas mo lale namo gil del gut maklia anya wabol do gay matetelela do ra sa mo okla klungelaw do dela government ra bulo kina bengi sa government rira ke rai endi kadamla maktabi for over kirgit ngarinya auda suluk na mirar sa maulol te lalo tru mo ngedil bil mo scholarship bato kon esulda sa nato del require ngil management ra do dela government ra bulo ore sale bodo mo ngil Investment Policy Act awa ko sparing ay marami tuloy moving forward. Mang aktibo pa tayo sa list demo ay sa amal di kita time ang yagor kami rokoy. Di ba to ni tanga so sa mesa ko ta kita sa ay ngari book to introduce ni rokoy. Next miscellaneous na speaker Dabol Koror ulit rin nila Koror ay man mereka sulit menlamos email el good maklik tayo del teleta kita kani nila tayo na mo igi del bekal regular session de kata mos edel metmagi mo spera ko yung buhay ma media company kata sa edel wal akila session rin ako manak mo ko sa Yale ko through your leadership bagi term la mo to ka tong at tetele la redet logia technology ngayar baby na ada ng tel ko se mo na way yi da ko na mo se ko na dulu logia apa es teleta tetele la do rural sa committee ma even ma capture minutes ra session lagi med dire ka man na mo mere da to da journal sa gid logia will technology leadership ra ko ma Abril ng ter staff na mo sa mo gise ako raso ulit sa kalibabol sa edor o mesra maral budulu do ora malas men mo video ila session regular session nila na mo sa edor film ay gal regular session hindi abol sa edor ora film everyday session na para sa man mo prabo ka lang min trigay ko bibili kita nga real ka sa mo sa session Gigi de speaker kapan sulang yak mo terman di merang asula la mis uera man mula tataan mula plat mo sa akan mergit ko ay dilu legislator Mario given large sale retreat man silu ba to ge lesel git makla ueda
awan ngilo ay rokul ula government tra control bill ngal mutra a 12 the legislature engun mosi me ba mga message by way of a graph makadman longin ba ko sa attention lagi ng ngara mga kora ngilo lakat kal mergi de osis akal mo RBS kung kusing kailan labal ngilo to message to la ko tarara mga sila vision other bill maka speaker may invite ra Miss Ueda may maka Miss Ueda musulang al kinangay meron na kasulira a pastor ni kita mundu acquire ito ra amlo or wakila pa malungin alitak hindi kita speaker man sulang Man masaw ni Nolan na matulungin at tatam. Legislator Talams. Malungil tasuel para reclaro mi sesili mi guest. E madame speaker a mio te vamo gran su quel session. Invite Kilgal pastor digale adra St. Michael's choir ma isuwe dalmi. Mukita no october session. Sel Udring sarang mo era pastor mo choir mo isuwe dal ma deliver la attack. Daramo small ora do sa tohor ar todo rangri me ora di rularing ora di omot ora di malay wa toy sel golo ho ko ada di bes mu again obra do toy drinks man mo ila man mo spira ora ada do bus mo so del le aga otar ada otro marat masing criticism abildra se criticise sengar orere e che giti a mais misi io orere se tutto il mondo dalla at già so il muto criticise sengar e giti ma malo gran sul se di plata den aktir lo mondo do ri ro ya otro diri me a se ven so da Dios ma como yo sel number no el tac la critica de ese me square roba puto sia Già so che è mo claurere del digit se share del vision a gire ni a Dios a veces se share del vision se do mo la todo el que se gire tu ya quisiera lo va Dios e gita mo claurere del moral mo mira adara a comunica se di molto mo che vi se gire ma non lì e mal di un suli robui e deve mal tobets ma lo suli lo va Dios I got the messages from you, Litak, Mamu, my message of the delivery. Thank you very much. Al masaw le legislator kalam sa man ko ra mol al mil al tatam. Nga niya ako sa miscellaneous. Ala kung ihalad ko ra mo wase sera wala ko tawag mo announcement. Ako teng akmal so akalo na masuli ra bet laat ngat yang hindi tidak kakmal na so akal lawra masuli ra staff ratyal basi eltyal blay ako te saygal prak ngani abo ra sa lagi kaysa ako comment tuloy saya ako tenbet mo akul mas sa wow makmural so akalo na masuli may kami staff ale yang ablay sila up pergi bilikera al adra games because nga niya session lagi del langit tablet clear ni maktira kalman mga suler adala ka normal staff partida tiamle mo akal lagi tim lo di busay kara kasuset lagi del lang different the eli ang nanya February yang kora di Malaysia alam dira athletes mong maral koramle alimlo yang laktura tu tawak maral lo surprise maktitilu maral amatara staff Komeran masaw na staff jadi ako talaga nakarami serius. E direkal legislator Mario na ko ram nga sabihin lot kia pasyo ngat madu. Pwede na si tela pasak mo sulit mo ngat madu. Going anan morsel anta at anak man nga sulam guest speaker mamalay. Jadi kita kulsi ganyan nga so ka omil
hindi lang takla at amin mga kaduar kama. Malungi la yan. Sila, they are one of your first statement. I mas rakaw. Amin sa dara, I got process and maluwi dala. Kaya gida lawyer ng mamal, kaya Melissa Simonson. Kaya nga nabrigyan oriol abroad. Ang lawyer ng mam di contract ng mga mongi. Ilang kulagyan ng May. We flew her here. Nol na siya ng mam, raya gida man maklog to trela. Nawan na gida laal plans para mo start. At marunong isa gida na gida dra. PCO, mga GSP, legal, legal man para maklog. Lurioral. Tama-tola sa simplify. Mga mobiyo, tararade, mo dakan sa with the legal process. Sis here, mong marusay gid, direct kan taraklo luryo rin di ba ma-announcer nila, ring la, aul mang leftal bela, la codification la lula Koror State. Saya mo, tara, la session na naman, magi mo isipin, kaya kita ngartian marulay gid luryo ma. I was so happy to hear you say that, talwa say. Gila lagi gid, di lang tak luryo rin, malplotol ba to ka, adra balua, o langit talwa sebol, bayo, tamabol, lungil morti. Nang all this time hindi way say gid so agi malas man dahil lolbil ako tulungin lolbil mal beto ka an mudu loryor ngi mal beto ka legislators mal active mo ida loryor agi molas man group again blom most and midloy ako ra kiblam ngar say gid rolen makamal masawraw lakka ing dalal manarang mami mo marul tinakal sokal komnetat sersele igera pepradir eli akmal sokal masadra tinakan ngalged athlete ser eli agi dilakal itilog teng emiral marata get feel the moral batok al moral makegare ngalaka emeral no sa marian and da kabulbul tasal diwin na Koror State tampay so kapay tom Koror tirgai dat man makegare ngalaka ani tirgal nga judo mar nga swimming el maralulis ang dekadet maruk tika kadir kufabar kina rubi tika na mo muklopan maralungil dom Koror rawai sikit amok lungil nga lakan men mol mo adra sports le akul mes rawan arti self swimming a block ka sulang ang legislator agi wol blog Koror muklat ka invite na magi bako akmal hapil mit sa what Charlie Gibbons sige mal lewin na tokol golf talgirel orior enggak ako sa ko start trauma cycle swimming na pastel Palau games mo kaman le dimlakal sa masisi el angol lang makamran lang mo masisi all this time mo sige da sa akmal no sa Maria district riyan man le magigare because we will see that from them as kung mata me all the obantrire ay dati dira kaltirial adra kanuam na mo mre tiket na mo mre chairman Tana mo brege direct kalman so congratulated team ng Rano Masaula imaan malarak lakol medal certi. Acknowledge ta 3 men out let yan all the categories tadi malakol ta makmaral so congratulated team and an air matamong gela si Koror State tamal prouder team. Oh, so that leads me to tell you that nakulingit na said before wala ka pray nga niya schedule ay games sa gubang so kalulingit na kami rogoy mga ngatter ila rogoy sa lora lalade nga kadamo bang okle schedule arbet la adamang kadamo regel awarding ceremonies mandi atas nga hamaral kora blow bisil tetewa at tem lombre tagi del black ready nga alex so kalulong lobog kami we kadamo assign na mora ayel cook areas that interested ngi ang most of mid mora dal venues kung ka-award at tama sa kami. That's it. Oh, well, sa last, direct kalman, so direct kalmo taxer sa kira sa momentan mo, recognize ra, tagamal dila la, dirul tak, oo, giraget, at malungin, at malungin nga suli lamay pa rin. Raman lungin kamal di, man neklo ko la. Nanya, namuda kang ugat miscellaneous Habang yung legislator
Madam Speaker, kamaran saur tel ala dulu mamai. Akmal murang sulim matragar sil mul lokaring torakal. Ikut mati minum ring torbelau. Akmal maran sulim. Lagi dah udah kirim nak pilang akmal ngalim ngaluti. Musulah. Sulang legislator alon sa comment talaga. Ala angot namubal mo announcement Florida. Speaker, malmol more announcements. Any announcement? Anybody? Alage, please cellphone mereka kat alalak le schedule kita rakyat awarding sulang Florida. Misal Speaker, mara ulbong mara adjournment makmove late first day of second regular session. Second. Sige na motion na adjourn na first day na second regular session. Tigil mongem duoy. Tigil loptok. Siya kan first day na adjourn. Please morong sa kanila mo sa Dinamure. Kaya dami ito karaming kalawag tinargester git and then aware mo rin. So may awit dito nga elat pero sa tayo awarding. Oo. Training ablan setra. Tadi kusam mo dulu kara. Oh. Kanek tigil matir bot ba. Tigil mo ni. Matak no message sa ba. Okay. Why? Halebon mo na kayo ukte ko pang rasyasi. Ito ba rasyasi? May bakit Evi? Hindi mo kailangan ito